Philippines, good evening. Maayong gabi sa Tibok Luzon, Visayas, Mindanao, up to Sabah. Naimbag nga rabi, masanto siya sa labid si kay amin. Maya, pabengi, keka, marahay na banggi sa inigubos. Maupay nga gabi, ha iyong tanan dida. Maradyaw na duyom sa Ijuhurod, mayad-mayad nga gabi. Buenas noches, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Welcome sa atong programang Republika. Ako po si Eric Espina. Well, tonight, amidst the pandemic, with good news, hopefully, in quotation marks, of a vaccine, despite certain reports from shown some adverse reactions and some adverse effects on the very old and the very young. We're going to have a medical practitioner, and I'm very, very privileged to really have him, not only because he's a medical practitioner of good repute, but he's also a friend. On top of that, ako lang ni pang hambog kay di man siya pwede manghambog ani, no? He has been a personal physician to the late Cardinal Vidal for 15 years. He is with Perpetual Socor, and he's also a broadcaster in that sense. His voice can be heard in 9 radio stations. Here in Cebu, 4 ka radio stations ng kuan madungog nimo siya sa MF, sa RF, sa Bisdak ug Star FM. He is the country director of the Human Life International Philippines. I would call him MD. MD, sabot mo ng kuan, MD, medical doctor. /SD. Sabi ng SD, spiritual doctor. Kaya tigwali man sa ni. We have none other than Dr. Rene Joseph Bolicer. Yes, yes sir, maayong gabi sir Eric, ug sa tanan to mga viewers, wherever you are, karong orasa, whether you view it next day, next week, next year, a pleasant evening kanatong tanan. It's really my honor to be here the first time nga matubang ko aning very prestigious program nga me myself akong gisunod for how many months and years na ang ilado kayo nga programa on the air nga gitawag og Republika. Thank you very much. Ang una na akong pangutanan nimo, Doc Rene, no? And you happen to have the same first name as my father also. Kaning imong gidala nga titulo nga Country Director, Human Life International Philippines. Usa man ni siya? Yeah, ang Human Life International is the biggest pro-family organization tibok kalibutan because we are existing 160 countries. Ang main office ani is in Virginia, USA, and it started as early as 1981. By that time, studente man ko ana sa college, then I go into medicine. And it so happens that the founder, the late founder, Father Paul Mars, came to Cebu. Nangita si tao nga binlan niya siyang programa. So, by that time, nakita me, I was still student in medicine in 1987. At the time, they entrusted to me the task nga ikaw lang sa daan ng Cebu, and eventually nidako na siya na imong HLI Visayas, na imong HLI Mindanao, Visayas Mindanao, and eventually it nisaka pa dyan na imong HLI Philippines, but they changed into Pilipinas. And again, we are so busy defending the official teaching sa simbahan, may tungod sa pagparalipod sa kinabuhi sa tao from the moment of conception up to natural death. So, I'm proud to be with HLI considering ako sa nagamit ang akong profession as a doctor of medicine, and I find myself very credible on that aspect considering I can explain well, labi na akong ikuyog kanunay unsay teaching sa simbahan kay being a Catholic, dili nimo pwede itsapuira ang teaching sa simbahan knowing the fact nga I always tell everybody, mga professionals nga before ka na politiko, before ka na mayor, gobernador, whatever you rank or whatever profession you have, nag-una jud ka pagka-Kristiyano Katoliko. So, never in your life nga imo nang ibuwag ang teaching sa imong simbahan. As you grow along, spiritually, etc., dapat magkuyog gina siya. May pagka, mugamit ako sa termino, may pagkawali. ang imong gingon na dak, no? Pero kuaning muna ningon lagi ko nga MD pa ni siya, plus kung makonsulta mo niya, napa mo'y spiritual kuan dimension. MD, SD. Pero Doc, I'll ask this of you, no? You are more known as an HIV expert in terms of kaning mga infectious diseases. Am I correct to say that? Yeah, practically that was the training I undergone as early as 1994. And then I have my exposure training sa Bangkok, Thailand and India on HIV medicine. Kanya to,
pangitaon pa kayong doktor nga muhandol ani nga kaso Mm. because this very special nga subspecialty sa infectious diseases wherein you really have to really to devote yourself kay at that time ra ba bisag karon nag-anam pa man kadaghan ang mga kaso only natabunan ni sa kaso sa problema nato sa coronavirus pandemic but still is a bigger problem in our country today. I will ask this of you, based on your own experiential, your day-to-day activities, meeting with patients, old and new, what is the status of HIV lang? Let's start just lang with maybe Cebu City and then later on maybe towards the province. Has the number of HIV patients increased exponentially? They have stabilized? Can you give us a picture? Yeah, para masabta pagbalik sa mga kaigsunan nga ang first wave ni igo sa Pilipinas late 80s. Then isod na sa 90s nga practically more than 80% sa mga kaso puro gyud babae. Yeah, that's why we blame it to mga prostitutes, katong pa mga military bases sa America des Pilipinas, etc. Muna dito sa Manila, panahon ni Mayor Lim, and so on and so forth. Even here in Cebu, sikat ka na nga itong iskina di San Carlos University, nga mogay tinubdan sa mga kagaw, nga gitaw na itong HIV. As I said, morning first wave, practically more than 80% igo mga prostitutes o mga babae and their clients. However, nausab ng dagan sa panahon, from early 2000 until today, na nanata sa second wave, muna niyang balina nga the latest survey was 95% sa kaso ari na sa lalaki, only 5% sa babae. And sa 95% nga mga kaso sa mga lalaki, for every 10 ka mga kaso nga infected sa HIV, sa matag na po, duha ray tinuod nga laki. Walo ka buok ari sa mga homosexuals who call themselves MSM, men who have sex with other men. That's why I found this problem even more mas lisod i-curtail compared to panahon sa mga first wave nga naanigo sa mga prostitutes. So what you're saying now, let me reiterate it. Towards the decade of the 2000s, the second wave is 95% are men. And then 20% out of 100% mga kuani siya, mga Homosexuals men? mga ang 80% puro homosexuals. Yeah, Duha ra 80%. gyud tinuod laki. Yep. So 20% ang tinuod laki, 80% ang mga kuan LGBTQ. Muna ipasabot, no? Yeah. And then ang kaning 5% mo na ning katong mga babae. Now, how do you quantify it? Mayong gani kag 5% ang mga babae, apil din ha ang lesbians po, dili na. Wala. Wala So far, we don't have any record sa lesbian nga nakakuha og HIV. Practically, we found it out nga it's either mga gitawag, we don't call them anymore prostitutes, we call them CSW, commercial sex workers, no? And not only nga mga CSW ni, but mga babae sad nga ang ilang mga husband are unfaithful to them, naasay gikiter nga different nga mga team sa basketball pa, and they were just helpless recipients sa HIV, which is until now makaingon tag murag yung life sentence because wa kitay klarong tambal and eventually bisag madugay-dugay but they will die. Kuani kaning OFW, ang ubang mga OFWs nga ni pauli who came back to the Philippines, wa sila kabalo, nagdala sila or they are carriers of this dreaded virus. So this is the 5% that you call nga mga single or married individuals who contract the HIV virus. Yeah, including those 20% sa male population nga mga seaman, usually seaman. Seaman. Okay, in the second wave in the year 2000, many of them are male to male sex partners. That's correct, no? Yeah. Nga man mas nidaghan man ang male to male sex virus sa HIV. It follows nga unta mabalabalansi lang ni siya, mas daghan ang 50-50 more or less or 60-40 ang mga babae 60%, ang mga lalaki 40%, pero in this case murag mas daghan ang LGBTQ nga gay men ang nataptan aning virus. Why is that? One clear explanation of that is kining gitaw na tuog pag-mutate sa virus through the years. Okay. Ang pag-mutate sa virus na napamatud-an by different nga mga research group all over the world nga
we know for a fact nga the anatomically ang kuan sa babae, the puerta has its own protection. Okay. Whereas male to male, especially when they do with so-called anal sex, that's the worst but the most efficient way of transmission sa HIV. Katong imong giingon kaning kuan dak no. Katong imong giingon nga naay murabag protection ang ilang puwerta. What do you mean? Built-in na sa ilang kuan, sa ilang kinaiya? Yeah. What is that protection that women have that will somehow, is the word prevent the contraction of HIV? Yeah, number one is the acidity of the vaginal canal. That's Okay. number one. And doon na sa ikaguling protection, doon na yung mga secretions diha nga it will make dili bitaw siya hospitable sa mga infections. Built-in gina siya by nature. Can you imagine from day one na tao ang bata until matigo, mamatay ang babae, it's still there, no? And then is it because mas thicker ang ilang kuan, ang ilang should I call it vaginal wall in comparison to the anal wall of men? Would that be a correct kuan? Yeah, that's the third reason, sir, nga ang cell, no, cell lining. Oo. Talking about ang anus is doon na single kayo. cell layer, no? Single cell lining. Okay. So kung ma-overstretch na siya, it will bleed. Whereas the vaginal Sayon canal masamad. sa dali ra kayo. And then whereas sa vagina, can you imagine diha gun magawas ang bata. So kung masamdan gani kanang kuan, kanang puwerta or kanang sa likod sa lalaki, sayon dayon makuha sa lawas ang virus kay makasud na siya muna na agianan niya padung sa lawas. And then another is according to research nga kining likido sa lalaki gitawag og semen, ang iyang presensya in the male's anus and rectum can neutralize all the protective layers and mechanism inside, making it very penetrable, dali ra kay sila mga takdan. Karon sa 2020, well, before I go to that, no, I have a pending question. Does it necessarily follow? Can we actually conclude nga mas nidaghan ang mga male to male sex kay tungod sa pulong nimo murag kadaghanan majority is already male to male sex. Mas nidaghan ba ang mga bayot? Is that what we're saying, or are we saying there is now more male to male sex? Which one of the two? Para nako it's both. Both. Yeah, we know for a fact nga kaniadto dingon sila nga 20 years ago, 30 years ago, 1% raman sa population ang bakla. Pero karon there are reports it has already gone up to 6%. Wa pa na ilabot sa mga nagtago-tago, no? Nga gitawag nato mga closet nga may bawal na nimo when kinsa unsa ilang mga sexual preferences, but during the day they are really practically men, no? Lucky na sila. And again, the biggest factor here para nako is the global acceptance of the gay lifestyle. Okay. So it's both. Mas nidaghan ang mga kuan, mga LGBT, and mas kuan sila, mas practicing sila sa anang ina ng mga lifestyle. Usik lang kay this is not really a topic about HIV but we will have Dr. Boliser again next time on that because abroad na ay gitawag og gender neutrality karon nga kung ang imong anak labi na sa Amerika medyo huyang gamay o shows a tendency towards this particular sexual identity or gender identity, ang mga inahan o amahan dili pwedeng parahon ng iyong ng kuana no ilang tendency no kay murabag it's against human rights ko no. But anyway, ang akong punto ani Doc is ako na ning ibalhin sa atong topic nga under the pandemic, unsa naman mas nagbinuutan ang mga tao or pareho ra gihapon we can still see the exponential increase of HIV in the population. Yeah, if you based on ang atong report nga gi-collate sa atong Department of Health, medyo ni ubos ang kaso. That's for by the reason nga nangawa naman tong mga mga lugar nga imnanan magbuntag, you know what happens after drinking, no, they could go anywhere, mga clandestine activities nila. Para nako it's 90% na curtail na siya nga mga movements. That's why they just go into their internet, into their Facebook, whatever nga mga pamaagi ilan na lang ikuan ba ipamaagi ang ilang mga sexual desires. So for that reason ni naog gyud ang kaso. But again, kung simba ko mabalik, not simba ko, but mabalik na sa tanga sa normal, we're expected nga musaka og samot ning atong kaso sa Pilipinas. So, based on what you're saying, indeed the number of percentages have gone down because of the pandemic. Yeah. The next question therefore is, under this kind of lockdowns, modified ECQs,
the process of treatment, unsa naman ang kuan nato? Nagpadayon lagi hapon ta sa treatment. Is it easier for the treatment to avail for these patients to avail of these kinds of treatment? Has it affected them psychologically that because they are HIV positive? And daghaning pangutana dak no kaning nakabalo baka nakamatikod baka, are you aware of anybody who is HIV positive but died because of COVID-19? Well, there are. Okay. Kay you know for a fact nga ang mga tao nga HIV practically Compromised. ubos gina compromise ang ilang immune system, ilang level. Nya coupled with mga psychological, emotional nga mga problema, and some of them cannot access the necessary medicines nga mahatag unta from different NGO including our own government. This has really coupled lots muna nga ubos ka ilang immune system, and as far as I know about mga 8 nga mga pasyente nga who really died during the height of the viral pandemic practically diri mismo sa Cebu. Okay, we're going to pause for a few reminders. Republica will be returned. And then, Doc, as you said, 8 ang namatay. They had 2 kinds of viruses. That's what you're saying. They had HIV plus the COVID-19 virus. But nagkalisod ba sila kuha sa ilang mga tambal? Naging mas mahirap bang kunin itong mga ganitong gamot para sa mga HIV positive? Tapos lalagyan mo pa ng COVID-19 sa pagbabalik po ng Republika. Okay, balik tayo sa ating programang Republika. Ako lang gyapon si Eric Espina. Balik po tayo sa ating programang Republika. At kausap pa rin po natin si Dr. Rene Joseph Buliceres. Siya po ay, just to put it briefly, MD at SD, spiritual doctor din ito siya. Because we can say he is a preacher in that sense. Having been a personal doctor of the late Cardinal Vidal for 15 years. So, mas mahirap ba? Is it more difficult now for HIV patients under the pandemic to be able to get treatment? And why? So as far as I know, especially with the patients which I'm handling, Oo. and those other patients na will practically rely sa gobyerno, Department of Health, in Visayas, Central Visayas, we have our center there at the Don Vicente Soto Memorial Medical Center. So far, they have good access to the medicines. Uh-huh. The problem lang is the compliance aspect. That's another problem. Compliance, ang pasabot ni mo, Doc, is ang pasyente din ang magpakita? Some of them do not even comply. Nga mo ni imno nimo, this how the frequency imno nimo mga tambal, and sometimes you lose contact with sa patients. Why would that be? Because, firstly, why compliance? Because it makes a lot of sense that if you are aware that you are sick, that you should be faithfully taking your medicine as often as your doctor recommends. But what is the reason nga some of them fail to take care of themselves? Primarily because of the side effects. Daghang kay mga pasyente nga duk di na lang mi mainom ani kay di man ni mi katuog magsukasok kami mga lipo mi mga luya mi, so practically you have to explain that to the patient. Pares ba mga TB patients no? Oo. Ato mga TB patients, number one problema nato is the compliance. Kasagaran nila tungod kay tinga sila ngano do na may imnon before mo kaon, do na imnon during mo kaon, do na imnon after mo kaon. Oo. You really have to explain them nya. I-explain ginahinay unsay mga possible nga mga side effects nga mabatyagan gina nimo, and little by little ato ron i-curtail ato ikanaog gamay ang dosage, balik na punta kung ma-adjust na imong lawas. And these patients no, kasagaran ni mga pasyente sometimes of them kuwang sa pagsabot no, sometimes they are hopeless, sometimes walay support sa community, even their own families mo na nga it's more of emotional na lang dahil ng psychological nga problema. That's why dapat mga pasyente nato do na HIV, especially mga full-blown AIDS, multidisciplinary gid ang magamit ani nga naatay mga psychiatry, psychologist side by side, dili lang mga internist. Hand-in-hand gini siya atong tabangan kay kaluis Ginoo during these years pila na katuig ng labay, taas na kay ta og mga percentage sa mga tao nga dili maayo kun dili maprolong kaayo ilang pagpuyos kinabuhi sa kalibutan because of the pinakabag-o nga manggitawag na mog antiretroviral drugs or antiviral therapy nga majority ani are even given free pinagi sa atong mga NGO and including sa atong gobyerno. Is it part of the problem in terms of compliance that some patients they no longer come to see you or they no longer take their medicine is because
murag kung imong hatagan sila examination, almost zero na ang ilang HIV. Could that be it? Murag nagkampante na sila, relax na sila. Is that one of the reasons? Yeah, that's practically one of the reasons, sir. Nga. Daghang kay mga pasyente nga after 2 weeks or 2 months nilang inom, uy, naayo naman ko, misog na kog balik, I am back to square one again. So, wala na. Although some of them, they still take the medicines, but they go back to their old lifestyle. Okay, so ang imong advice or what should be the protocol is once himsog na imong lawas, you're healthy back, you're back to kuan already to your original self, that kuan you also need to avoid the old lifestyle. That's what you're saying. Like, dapat sleeping time should be maintained. Example, 7 hours a day. Avoid na mga drinking spray. Avoid na mga particular foods nga makadao si mong atay. Kaya practically, kini mga tambala raba, antiretroviral therapy, usa sa mga igon ani is our liver. So, they have to avoid a lot of foods nga, if they really want, nga ma-maintain nila ang ilang health status even for how many years to go. And then it also follows that there are some viruses, HIV viruses I'm referring to, lain-laing strain, depende sa nasod. Is that correct, Doctor? Naapon na substrain, no? Generally, ang strain na to, it's HIV1, HIV2, na mga substrain ana, but generally, dili sila ingon ana kakuyaw. But maybe some people were asking, Doktor, 1981 pa man nga virus, gitawag na tong HIV, nya antod karon wa lagi vaccine. The simple reason for that is, until now, bisa kinsa nga pharmaceutical o mga research group yung pangutanon, maglisod gid sila produce og vaccine for the very reason nga kining HIV vaccine, HIV virus, usa sa pinakakusog magmutate. Mag-usob-usob. Di gid maagapan. So magpurma tag vaccine karon, wa pa kita ka produce sa vaccine, lain sa naong sa virus. This is practically the reason nga no nga every year mga pasyente has to be injected with anti-flu, anti-pneumonia, kay nagkausap-usap ang dagway sa kagaw. Ako ni pakutanan nimo Doc, no, kaning HIV lahi pa ng AIDS, no, kay full blown naman na siya, no. Kani bang napo kay mga nahibaw-an nga HIV positive nga nagka-COVID pero nabuhi? O ang tanang nahibaw-an nimo nga mga inaning pasyente namatay gyud? As far as I know, the mention nga 8, they're all gone. Namatay gyud? Yes. They were HIV positive or they were HIV full blown? Some of them were really full-blown. Okay, does the treatment change when you declare it COVID-19 ka, no? Kaning nasud lang ka COVID-19 plus HIV positive. How is the protocol? How is the treatment? Is it unsa man mas grabe, mas unsa may kuan, unsa may difference? Yeah, mas grabe because when the person's really purely halos totally immunocompromised na, practically di na mo respond kaayo yang atay, yang baga, yang kasing-kasing, kidney and so on and so forth. So you have to focus with multi-organ system, no, ay mong approach. But the main line gid ani is the lungs, no? That's like atong karohon, wa bay namatay sa AIDS. Ang kamatayan sa tawo nga gi-AIDS is infection. Sama sa tawo nga dunay diabetes, wa may matay sa diabetes, it's complication. So kasagaran sa atong mga pasyente diri sa Pilipinas, ang ilang yung number one nga reason nga nga matay sila is because of lung problem like TB, grabe nga pneumonia nga dili na mo respond og mga antibiotics simply because boost yung kayo ang immune system. Bisag unsaon nimo boost with antibiotics, di gyud maagapan because of the very low immune level nga di maka-counter sa infection sa lawas. So if you're HIV positive, unsa man, di lang kay doubly amping, triple ang amping nimo under COVID. Is that what you're saying now? Ana gyud mo na nga tanang gi suggest sa atong gobyerno, mga simple ra man kay na, no, labi na ang avoid contact with kaning mga tao mo na nagitay distancing, wearing of mask, frequent disinfection, hand washing should be done. Kan ang importante, do everything nga malig-on gyud ang imong immune system, labi na pagkaon regularly. Number 2 mao ang pag exercise. Number 3 sleep gyud ka kanang recommend mo nga oras nga 7 to 8 hours a day, and avoid mga things like drinking, inom-inom, sigarilyo nga maka-trigger og balik nga maka-down sa atong immune system. Karon kani, if you're HIV positive, would you recommend, would they be part of the priority that government should undertake nga kaning mga immune compromised, HIV? First question, would you recommend an HIV patient, you better take
the vaccine shot against COVID-19. Would you recommend that? And second question, should government also include HIV patients positive as part of the priority list? Ang answer na ko na, Sir Eric, number one, depende kung stabilize na ang yung kanang gitawag na mog CD4 count. Okay. Kung taas na kayang CD4 count, no, like going to 500 na, stabilize na kayo, he's that strong, I highly recommend this should be given the vaccine. What is CD4? Para lang makahibawaan ng publiko. Yang CD4 count muna ang level sa immune system T cell na siya, especially cell sa lawas sa tao nga madetermine mo nga moubos gani siya ng numero, dangerous going to siya sa full blown AIDS. But we goes up na gani, meaning halos pareha na siya. Murag normal na kayang yang immune system and he can withstand some pressures. Muna nga kung ubos kayo ana nga number, then it's very very hard because kuyaw kayo mag-compromise as para nako ang mga tao nga naa ng status are the same level with those nga dunay cancer nga nag-undergo pag chemotherapy, or those people who are really that frail and very old, sama sa kaso sa nitabo dito sa Norway. Nga practically para namo this should not be given on the first place without determining first unsay level sa ilang immune function. So, right off the bat, you're saying, kaning mga HIV positive, basta, kuan lang ha, normal, what I mean is stabilize ang ilang condition, they should be encouraged to take vaccine shots for COVID-19. That is very clear for you. Yes, yes. Okay, considering everything that we have been reading about COVID-19, vaccine, Sinovac, and all the rest, would you prefer to, in terms of percentages lang, without naming the vaccine, in terms of percentages, is it preferable? Mas maayo ba nga ang vaccine nga gamiton para sa HIV positive nga pasyente should have a higher rating of kana bang curative for COVID kanang 95% as against 50%? Asa mas duha mo angay gamiton para sa HIV positive patient? Well, basing sa recommendation sa WHO, basta doon na lang kay 50% efficacy and safety, it's good enough. Good enough. Yeah. Para nako, I still prefer with sa mga vaccine available today worldwide, I better recommend the one produced in China. Mas gusto nimo katong sa China? Yes. Kana controversial kay ng statement ko andak. Why do you prefer the one of China and why not the other products which higher results? Okay, the very reason why sa mga 5 na ka mga vaccines available ron, although ang uban they were still applying for the emergency utilization nga application. But if you look at all the vaccines available now, ari ko sa Sinovac, for the very reason nga ang tanang pamaagi sa paghimo sa vaccine were the same procedure, the same manner, normal way of producing ang vaccine nga gihimo na sa kalibutan and which have been available to us for the last 50 years. Okay. Meaning, adto ka magkuha sa kagaw. Just like your anti-polio, anti-measles, anti-pertussis, anti-etc. No? Tetanus. Adto ka magkuha sa kagaw mismo. Unya ang kagaw, unsa man nimo, it's either imong patyon or imong putlan imong liog, putlan imong tiil, so dili na maka-cause og sakit, but the moment i-introduce na sa lawas sa tao, immediately ang lawas mo react. Okay. Producing the so-called atong sundalo nga gitawag og antibodies. Pero ang normal nga pangutan-on dahil sa katawhan is pero 50% raman na efficacy da kaman di man kagusto adtong 95% nga efficacy rate. Well, the reason why I still is very cautious on those 2 products made in USA is for the very reason is the first time in history nga naghimo tag vaccine nga dili mismo sa kagaw, kundi giimimik nila, gikopya nila ang mRNA sa lawas sa tao. So this is artificially made, never from the virus mismo. Okay. May na, kaya at least karon naklaro na sa tao, no?
nga mas mayo diyan ning kaning sa kuan kaning na 50% ka produkto kay gigamit ang gikuha gyud mismo is morabag gikan mismo sa kagaw. Is that what you're saying? Yeah, because the moment bisag unsa pa nakagamay nga gikarga siya sa virus sa ilang vaccine, mo react imong lawas, your body can react and immediately produce in 3 to 5 days they can produce the necessary vaccines. Now, Antibodies. Next question. Should HIV patients be part of the priority list of government? Again, depende rin na sila mga attending physicians. Kung tanaw nila nga there's a need, then there's a need to be given. Pero kung tanaw nila nga lisod na kay ang daot ng kidney, daot ang ini particular organ, then tanang precautionary measures ato na lang ihatag ngadto nila vitamins, minerals, so on and so forth, rather than expose them to this coronavirus vaccine. You'd rather say, what you're trying to say is, ayaw na lang. Yeah, di na lang. Di na lang. Basta mag-amping na lang yun. Exactly. Okay, but in another vein, there are some patients nga imo pong i-recommendar nga magkuhan sila, mag-vaccine sila. Labi na itong mga, number one, HIV pa lang, no? Wala pa sa AIDS, full-blown AIDS stage. Oo. Practically, more than 90% of them, labi na kung regularly makita na to sa ilang laboratory nga, uy, taas man ni ang imong CD4 count, then go ahead para ma-protected ka from other infections, labi na kining atong gikakuyawan karon nga SARS-CoV number 2. Okay. Pero kung full-blown AIDS gyud ka, pag igo kas COVID-19, wala na, zero balance. Practically lisod na kaya na. Fatal, no? Fatal? Fatal. Very fatal. Does AGE come into play when it comes to HIV? Nga hatagang kag tambal. Kay kung what age, maski kuan, ibutang na to, stable imong condition, will age play an important role for you to receive the vaccine or not? Sigurado kay na. Kasagaran ni noon, pero paggawas gid sa problema sa AIDS sa Pilipinas, kasagaran sa itong mga nangatakdan, dying, were in their late 40s and even 50s. No? Naa ba mga 30s. But this time, majority sa itong mga HIV patient or those with full-blown AIDS, diri na sila sa mga late 20s or early 30s. So, kampiyansa kita nga with the very young age, lig-on pa ng immunity, i-boost nimo with antiretroviral drug, plus if may stabilized, give them the necessary COVID vaccine nga 2 shots, then we can be sure nga they are really that protected. There are now 2 strains that have come out. One from the UK and another one murag sa Africa na napoy lain pod. So, do you feel optimistic as a medical practitioner? Do you feel optimistic that all these kinds of vaccines that we're coming out with will really be able to address all the different variants that is kanang mutumaw na ba when Republica returns? Okay, you're back with Republica. We're still having a very sensitive, very substantive, and a very timely conversation here with medical expert Dr. Rene Joseph Bolicer. So, katong akong question nga gibili nimo, katong akong pangutana dak, is this vaccine that's now in the market, would it be able to address the possibility of mutations that is now slowly coming out in the world? No? You have the UK version, there's even the African version, and will this be like your common flu, where the flu shots have to also evolve with the differences in the kinds of flu viruses that usually begins to enter the world, no? Yeah, Mike Zoon, remember, as of now, 7 kabuk membro sa coronavirus family. Sa 7, 4 ani ang hinungdan sa atong common colds. Ug ang virus nga hinungdan sa common cold sama aning rhinovirus, rhino means ilong. Mo ni pinakapaspas magmutate. Daghan kay mga variants by the hundreds na siya through the years pod, but it's already dili na one ate pandemic na, but it becomes endemic. Okay, so no problem, we can adjust to that. Ang ato lang atong panalipdan ng mga vulnerable sa atong komunidad, labi na sa mga idaran, etc. No, extreme sa edad, labi na ang mga idaran o sobra ka bata. Now, sa 4, sa 7, 4 ang hinungdan sa common cold niya, doon natin nabilin nga 3. Mo ni ang hinungdan nato sa MERS-CoV, SARS-CoV-1 o kining atong SARS-CoV-2. Okay, since the beginning, mo ginamong matubas tinagalog pangamba
Nga kuyaw kani magmutate virus guni, bag-o guni. Bitaw gitaw na tog Nobel because it was very new, patay kay bao totality unsa ginay picture aning virus, how it reacts, how it evolves, etc., how it changes itself. Na napamatud-an from the month of April up to today nga dili kay siya kusog mo mutate. Kus maagapan ra whatever vaccine available sa umabot nga mga adlaw. Even nanghambog mga niyang mga manufacturer sa Moderna o sa Pfizer nga bisag kapila pa na mo evolve ang nakanindot gud ani may zone kay ang ni change sa purma dili ang lawas sa kagaw kun dili kanay ang spikes. So para maka-imagine mo sa may tsura anang maghinwa ta unsa may kaanggid-anggid anang kitawag na tog SARS-CoV-2 nga mahinungdan sa atong COVID-19. Imagine na ng tuyom or imagine na ng sea urchin ba, no? Swaki or tuyom. Daghang kang spikes. Naay corona. Oh, daghang kang spike. Sa tumoy. So ang pasalamat ang changes wala diha sa sulod sa iyang swaki or tuyom but ana sa spikes. No, maybe naging ana, sunod adlaw maging ana. So mato pa sa mga research group kaya ra kay ni siya bisag unsa nga vaccine. So that gives us all the hope nga atong gikinahanglan nga bisag mag-evolve pa ni siya sunod semana, sunod buwan, kaya ho na sa nagkadiya mga vaccine nga available ron. I will ask you this, Doc, no? Some people are looking forward to getting the vaccine, no? The anti-coronavirus vaccine. For the others, would you medically recommend, for now, para lang sa karon, magpa-flu shot sila? Makatabang ba silang lawas nga magpa-flu shot sila? Mintras wala pa ang kaning mga kaning vaccine o bakuna kontra sa COVID-19? I may become controversial with my answer, but we have just received a lot of research nga mga findings nga those people with flu who receive flu shots are more vulnerable to coronavirus or COVID-19. Wow. So as long as you keep your body strong and healthy, no, even psychologically, emotionally, more ginatong panglaban ro kaya to as we said, ang atong panglaban immune system ra gyud. Basta ligon ka bisag 70 na imong edad, ligon immune system, makaingon ko di kay ka angay mahadlok sa kining nagsulabi ro nga virus. But exposing yourself with another danger, no? It's not practically sa anti-flu, anti-pneumonia. I'm not di kay ko ana kuyawan sa mga what is naa sa virus, but ang mga adjuvants, ang mga ingredients, ang mga preservatives is the one I'm worried about nga naa sa mga vaccine. From a layman's point of view, if you get a flu shot, kay murag every year mo usab man pud siya, no? Murag mo samin o mo mirror man pud siya sa kanabang sa kind of flu nga ni tumaw, no? If you take it, it actually weakens your system for a few days. Is that the reason why murag it's not recommended kay you weaken the system and yet you expose yourself to possible COVID-19? Is that it? That's one, pero I was just reading some research papers nga the presence of that kay kasagaran gigamit sa atong mga anti-flu vaccine is the flu virus. Yeah, with the presence there kanang gitaw nato og mga killed or attenuated nga mga virus gikan sa flu, and possible the presence sa laing mas virulent nga klase sa virus which is ang SARS-CoV-2, and it can cause another reaction, no? Mahimong usahay mato pa nila sa ilang research nga mag-hyperactive ang atong lining sa atong baga muna nga paspas nung kaayo nga kanang gitawag na mo cytokine crisis nga magkalisod na noon ang pasyente imbis kuan to siya kaniang minimal ra kay mga simptomas, it will lead to severe or even critical stage ang pasyente. Okay, during the forward and the introduction, I spoke about Dr. Buliser as also a spiritual doctor. From your perspective, in terms of Christian Catholic outlook, how do you make sense of COVID-19 now, a great pandemic to the world, irregardless of your religion? All of humanity is part of or has been touched by this disease. Was this allowed by our Heavenly Father? Did he start it himself? And what is the objective? Well,
kung atong pamalandungan pag-ayo why we have this problem. Although they said nga ay every 100 years man na may tabo good, so we really have to speak it this year, just like what happened in the Spanish flu 99 years ago. So normal na ni siya. So mura taon na nga normal lang na siya, pero on the religious point of view, makaingon sa ta nga nabiya sulti nga tong Ginoo nga bisag ang buhok sa tong ulo di gina mahagbong kung way pagbuot o wa makaibaw nga tong amahan. So practically he knows everything, no? Muna nga siya bay tagianing kalibutan, not us. So siya nagbuot kanos amo sakang adlaw, kanos amo gawas ang buwan and so on and so forth. Every day naibaw na siya what will happen next week, next month, next year. Now everything that happened in this world kung musubra pud ta sa atong mga gibuhaton o mga gibuhat nga makaingon tag contrary na gyud sa pagbuos Ginoo. Ang Ginoo sa iyang gugma nato, He will not forget us, but He will send something. Mga wake up call ba, shall we say? For example, para nako as a person nga mitugis Ginoo, a full-blooded Christian, the biggest single nga nahimo sa tao nga against the will of God is really abortion. Okay? And you know, number one abortionist nga country in the whole world is China, followed by America, followed by Russia and other countries nga mga progressive nations. And for me, this is a reminder to each one of us nga di ta magpalabi kay we should not forget there's somebody up there. Nya kung hitabo ni mga kagaw sa maani nga we call it now pandemic more than a year na hitabo, then it's about time for us to reflect nga Lord, wa may tambal, no? After over a year, wa gi mi tambal, wa gi klarong we call it treatment regimen. Wa pagi klarong vaccine and you know ang vaccine is not 100% effective. Ug ang vaccine can only protect us aron dili ta mo grabe sa atong simptomas. No, mamanay tuyo sa vaccine kaning mga anti-COVID nato, it will not tell you nga di ka maigo, di ka matakdan. Ang vaccine nga ihatag sa ato is only nga once matakdan ta sa kagaw sa COVID o SARS-CoV-2, dili ka mag-serious, dili ka mag-critical, mura lang kag ma-flu lang or you become symptomatic. But again, meaning, if ang kahibalo sa mga siyensya, mga research group, mga epidemiologists, mga doctors, limitado. There's somebody up there who has all the wisdom nga naibaw sa itong napangitabo sa tanan. That's why, again, I said, this is a wake-up call nga mamalandong ta. Unsa kay mensahe sa Ginoo nato sa kalibutan, even personally sa itong kaugalingon, nga para makahinumdum ta o magapamalandong ta, there's something we need to do, which is to change our lifestyle in accordance sa plano sa Ginoo sa atong kinabuhi. Dako kay sustansya ng imo mga pulong dak, no? Ako na lang gamito ng ang termino nga wali. So kaning sakit sa COVID, mura na siya kuan, megaphone. Yes. Megaphone sa Ginoo nga gipukaw ta. Mura ni trumpa sa atong kuan dalunggan kay para kuan da makuan ta ba? Makalitan ta nga uy, makamatngon ta. Is that what you're saying? Yeah, that's like what happened in the First World War and Second World War. For us Catholics, Mama Mary said, Our Lady of Fatima nga, kini First World War pa na, which is said in 1917. Kung ang mga tao dili mag-usab silang kinabuhi, another bigger war will happen in the coming 20 years. And itabok yun. And our even lady said nga, oy, 6 months from now, mamawa na ni nga ba nga, tawagan ni mawa na ni nga gubat. But again, God our Father is ready to inflict another worse pa nga catastrophic calamity if people tend to still continue their bad habits sa kalibutan. Dak, biblical ni kaning nahitabo nato sa COVID-19 and every pandemic is biblically predicted nga nagyoy mga inaning mo tumaw, no, dinhi sa atong kinabuhi, no? Is that fair to say? Yeah, practically. It's already part of the what the Bible has been telling us, no? And then would it be fair to say that kaning nahitabo sa ato kay wake up call man eh, is it possible that the Lord is trying to tell us na sobra na ang inyong commercialism, sobra na ang inyong consumerism, sobra na inyong profiteering, puro na lang negosyo, puro na lang ikaw, nalimta na to ang paghangad sa langit. Would that be a fair assessment? Yeah, in some sense, although dili kay ta ka batyag ana diri sa atong nasod considering more than 70% of us are Catholics plus 20% nga mga other Christian denominations. But in other countries like in Europe, America, Canada, Australia nga matupad like in Germany nga ang attendance sa simbahan dito has gone down to 4% na lang. In Netherlands is 3% na lang. So diri sa ato maabot pamantag mga 20%. So murag di kay tagabatyag ana
but at least naagya po na maintain pa nato ang sense of religiosity. Nga bisag tagsa-tagsa na makaingon ta nga di pa ka ni gabas Ginoo, no? Unsa kay Muna, mensahe sa sunod Ginoo? pangutan na, kuhan, Dak, gaba ba ni Ginoo nga gituyo ni niya kay para kita makuanta ba, madalin asta, makaluhod ta, o makaampo, o kung dili man, katong ubang mga nasod nga, wag yung pag-ampo, makahigda sila, o makamatngon nga, uy, naday langit sa taas. Is that, could it be gaba? Yeah, we call it in English as murag course, no? Of course, nga bunga rasan ni sa atong mga binuhatan. Oo. And dako kay role ang Pilipinas. Oo. Why? Number one, as again, in the entire Asia up to the Middle East, why laing predominantly Catholic Christian country kita ra ang Pilipinas. So dako kay tag role in terms of prayer. Dako kay tag mahimo in terms of prayer. Ilabi na this year we are commemorating the 500 years of the acceptance of the Filipino people sa pagtuong Kristyanismo. So doble gyud. So para nako ang dako kayo puntos nga makapaminos ta sa kasukos Ginoo, if we really believe this is really a wake-up call, course from God, is really the prayers, united prayers sa mga Pilipino. Balik ta niya. That's what he's saying. Yes. Balik mo na ako. Kay para, basig nakalimot mo nga niya ako din ako ba yan ni tanan, balik mo na ako. As Jesus said, without me you can do nothing. Duol mo na ako kay ako raman ang agyanan, ako raman ang kamatuoran, I am the way, the truth, and the life. You cannot even go to the Father except through me. So muna nga, das-das kita sa mga pag-ampo, dugangan atong mga pangamuyo that eventually, unsa may mga evils in this world nga ni Kuyana prone, God will conquer them all. Sugot pag yung kapag ingon ako ani Dak nga grabe gyud ang ko ano, the evil, the sins of men have really reached up into at the very doorstep of the kingdom of God. So murag ang nahitabo ani murag ang uban mayon gaba, ang uban mayon disiplina ng yuta isip kay buotang amahan ang atong Ginoo nga muna gibuhat ni nato nga gisugtan gini ang COVID kay para makakuan ba murag it's really a wake up call. Yeah, tinuod na Sir Rick nga although para nako di man ni kay grabe nga gaba no kung gaba magaling ni siya disiplina lang kay ikumpara nimo what happened in the Spanish flu 40 million 60 million mato pa nila nang namatay no Nay uban gani 100 million ang 100 estimate million nga namatay. Pero just like the Second World War, pila to ka million ang nangamatay, but kaluis Ginoo, 1 year na ning problema ha. 1 million pa man kapin going to 2 million pa ang mga nangamatay, and then naanatay ray of hope tungod sa presensya na sa vaccine pan eventually before the year ends mato pa ni which other people said that the number one doctor in the whole world nga wa gani mo graduate medicina Mr. Bill Gates nga before the year end we will already see the light and we all go back to our normal lives already. Posible baka Dak nga ang pananaw sa Ginoo murag inakaingon siya nga nalimta naman ko ninyo. Aw ko anon tamo kanang medyo pitikon lang tamo, litkan tamo gamay kay para makasabot mo hoy. Ako ba yan itanan hasta ka mo. Would that be a very simplified way of looking at it? Yes. Practically, again, usbo na to, every time we pray the Our Father, every time we pray the Apostles' Creed, I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth. Magbubuhat sa langit ug sa yuta, meaning He owns everything, visible and invisible. O di ta malimot, apil ta. No? Meaning, siya magbuot kay, mabita na yung pangutana, na nangutana nako, Doktor, nga naman nga si Jesus mismo niingon mga, mubalik ko, pero wag ko kibaw, kanaw sa ako mubalik. Ikay mubalik, wag kibaw, kanaw sa ako mubalik. It's only the Father. Naningon, nga nung Diyos amahan ramay na hibaw, because practically, sa pamagi sa pagsalba sa katauhan sa kalibutan in salvation ang tulo ka persona, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, tagsa-tagsa silang buluhaton. It's God the Father ang yang role to create, including us. Si Jesus, God the Son, is to lead us, to guide us to His Father. O niya ang Holy Spirit, samtang to pa ang God the Father, God the Son to as langit, Jesus still there, ang Holy Spirit mo mugiya na to, mo panalipod na to. So practically, doon na sila tagsa-tagsa ka mga pahas para sa kaluwasan, and it's God the Father who will dictate kano saan yung tapuso ng kalibutan, kasi siya may maker, siya may creator, and it's only ang implementor ani, mao yung kagulingong bugtong anak nga tong Ginoong Kristo. Ang solusyon ra gyud ani o formula ani kontra aning COVID Dak is ka mga muyo tas Ginoo nga hinaoton ta makabaton na tag vaccine o bakuna nga tambal gyud nga makapawagtang aning COVID-19 o dili man kay dili na mahimong ingon ana ka grabe siguro. Ang pagkuan lagi pag-ampo lang siguro Dak imo tanaw.
Yes, we really have to pray nga ang atong mga research group ba, mga ngingig kay mga doktor nga nag-study of medicine, nga magiyahan sila, they will be given the wisdom, makakita sila sa appropriate medicine. Tambal, dili vaccine. Kay kining vaccine, dili man na siya curative. It's the medicine we're looking for, nga antibiotic ba, unsa ni siya kang klase nga antiviral, nga cure all gyud ang atong gipangandoy batok sa COVID-19. Do you see in the future, Dr. Con Buliser, that maybe after a few more years, there will be another pandemic of a different kind, maybe worse, maybe less worse? Or do you see that COVID-19 will be really part of the lifestyle of humanity? First, whether we like it or not, kining kagaw sa SARS-CoV nga mahinungdan sa COVID-19 will be a part of us even the next 100 years. Kauban na ginanato. So that's why later on, di na taangay mahadlok nga balaka na. Ikaduha, we'll be expecting a worse nga scenario or pandemic in the coming, kung atong ikot si Bill Gates, you have to prepare for the next 3 years. By 2024, that's the time we will have another pandemic worse, 10 times worse than what we are encountering now. So again, ga-evolve ang kalibutan, daghan na kayo ang epekto sa atong maayong gibuhat sa kalibutan, no? That's why others claim it because of climate change, global warming, and compounded with the lifestyle sa tao mismo. Just like what I saw last night sa BBC, nga number one problema sa UK, it's not COVID, but kining resistance to antibiotics. Lisod kay na. 150,000 namatay lang dito sa ila tungod sa resistance sa antibiotic. Muna nga, again, kining the plot yun, let's go back to magdisiplina agad ang tao siyang kagalingon, including sa iyang palibot. Kuan siguro ni, no? Kay siguro ang kalibutan nahimong makasasala na gyud, Dok, no? Yeah. Sobra na gyud, muna gitawag og nasuko, nanuyo na gyud ang atong Ginoo, ang atong makagagahong amahan. And then could it be possible that this is already part of the end times, Doc? Would you believe that this is already part of the end times? No, sir. Not yet, ha? Para na ko, it's the chastisement era. Chastisement. Chastisement era, and after this, if we are a Catholic, pag gumanani, mahitabo gining tanan, then Our Lady promised there will be an era of peace. Sa era of peace, nindot kayo ng panahon na, no, lami kayong kalibutan, by that time, hope we can be naapataan ng panahon na, and then, diha na dahil maabot tong mga phase 1, phase 2, phase 3 sa second coming sa tong Ginoo, ilabi na pagsulod sa Antichrist. If this is part of the chastisement, the solution is gusto sa Ginoo nga mobalik ta sa iya. Exactly. And during this Kitang tanan, muna period, gibuhat niya nga tibuok kalibutan ang na COVID kay para makahinumdum ta nga kinahanglan kitang tanan, even the most sinful, nobody left behind should be going back to God. kay ang promise sa mahal nga Birhen nga if you really pray, consecrate Russia to my Immaculate Heart, even China will be converted to become a Catholic. Russia will become a Catholic nation. So we're still hoping for that. No, nothing impossible with God. Kay lagi ang Ginoo atong gila is a God of goodness, God of mercy. So we still have to rely practically sa iyang grasya ug kaluoy natong tanan. Kung tanaw nimo ang kalibutan, Dak, katong mga tag-as kayo og mga abortion rates, Amerika pila ka milyon, China one child policy sa una, Yes. Russia tanan. Mao po nimo gisilutan sa Ginoo, no? Ang problema lang kay their government, I mean the people running the government, practically it's either they are not attuned with the word of God, they cannot reflect nga naay mensahe para sa Ginoo nila. Mo na problema, mo na kita nga nakakita ani in the global scale, kita mo respond accordingly sa pinanglan sila the need for urgent prayers. Final word, Doc, as a medical practitioner, as a medical doctor, and as a spiritual doctor. Final word. Yes, my zone, again, thank you very much for viewing us with Sir Eric. I hope and pray nga sa among na-discuss lang nga po do mga pasing-pasing na to tanan may tungod sa HIV, may tungod sa COVID, and tanang relation behind it, nga we should not lose hope. Because practically, as Jesus said, heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass. Ang saad niya nga, as long as mosalig ta niya, mosangpit ta niya, di gid ta niya biyaan. Okay, on that note, we'd like to thank Dr. Rene Joseph Buliser. Now you know why it's a privilege for me to have him in my program because muna gitawag mura nig smorgasbord na anay medical na pay spiritual. So kompleto ang atong adlaw, Pwede ta mamalandong sa mga pulong ni Dr. Joseph Buliser kay gidaman niya ang iyang expertise as a doctor as well as his faith
That's why, thank you very much for the advice, Doc, and for your friendship. Ito po ang Republika. Wala na po tayong panahon. Yan po ang kabuuan nating programa. Ito po si Eric Espina nagsasabing, magmasid, makialam, higit sa lahat ay manindigan. Dahil wala pong magmamahal sa Pilipino kung hindi ang Pilipino. Daghang salamat, maayong gabi kaninyong tanan.